Bizim prezident kim bilesin mi? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Как? Садыр Жапаров. Президент kim bilesin mi? Садыр Жапаров. Sadır Japarov. Alın ne iş var? Al kişilerге yardım берет. Bizim prezident kim bilesin mi? O. Adı kim? Садыр Жапаров. Сооронбайжан бака. Bilesin mi? Садыр Жапаров. Sadır Japarov. Alın ne iş var? Ağır. Bizim prezidentimiz kim? Садыр Жапаров. Alın ne iş var? Мамлекеттин башка иштери калат. Садыр Жапаров. Sadır Japarov. Alın ne iş var? Садыр Жапаров. Sadır Japarov. Alın ne iş var? Садыр Жапаров. Кто такой Sadır Japarov? Наверное, наш президент Садыр Жапаров. Sadır Japarov. Alın ne iş var? Bizim memleket başkanı. Frankfurt na Main. 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 Frankfurt на Майне. Frankfurt на Майне. Frankfurt na Main. 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 Frankfurt жана Майами шаарында Ассамблея. 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 Аралык ассамблеясынын жыйын Аралык ассамблеясынын Соотечественники. 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 Соотечественников. Дорогие соотечественники. А ты знаешь, кто такие депутаты? Депутат. Белый дом. Белый дом? Да. А как они выглядят? Думаю, белыми одеждами. Молодые. Молодые. Они всегда молодые. Ага, молодые депутаты, да? Депутатам балкамашат. Балкамашат. Депутатам апам, каятам, кая бочатам, кая ачамам, кая боча эстом. Ага. Балдар. Депутаттар деген бул чоңдор Депутаттарбын. Садыр Жапаровка жардам бергенде. Проблем президенттер бар деле. Президенттей? Алар эмне ишкат? Алар деле ак үйдө ойлошот. Кандай көрүнөт алар? Чоңуздары. Чоң. Депутаттар деген бул бай кишилер. Бай кишилер алар кайерде жашайт? Чоң ак үйлөрдө жашайт. Чоң үйлөрдө жашайбы? Алар эмне иш кылышат? Нерсени жазып тактап жазышат. Рапортого жооп телевизорго чыгып. Сонун көрүнөт, э? Эмне иш кылышат? Мындай Садыр Жапаров суроо бергенде алар жооп берет да.